Nina benkashana kaMenzi yaphuzumula zangameva okhulekayo udokotela uMhlongo bathi baba kazinto zenzeka leyo ndoda leyo eyenza izinto zenzeke. Ngifuna ukuthi ke namhlanje libalele nje lichwathile li right kade sisebenza abantu sibhizi sigijima nento zabantu kodwa ngifuna ukukwazisa wena ekhaya ukuthi ungazibulali sisekhona ungaziqedeli sisekhona lobuhlungu lenkinga obhekane nayo yeminyaka eyashiya abazali bakho namanje nawe uyabona ukuthi uzongena kuyona leyo kuhlupheka sisekhona thina igama lele ekhaya bathi kade danhlupheko ngamanye amazwi osengene kulamagceke akaphumi la kwaMhlongo impilo yakhe ifana kodwa mase ephuma la kaMhlongo usuke sephuma impilo yakhe engasafani ngiqonda ukuthi wena osekhaya nayi number ithi 0834068658 0834068658 nawe singakwazi ukukusiza ungakwazi ukusizakala angimfuni umuntu othi mina baba uMhlongo ngicela ungenzela noma yini ongangenzela kodwa ngifuna umuntu ozothi mina baba uMhlongo ngicela ungiphakamise kodwa ungiphakamise ngesidalwa sakithi umuntu ongasekho angifuni kufa umuntu ophilayo ukuthi wena kuzuze wena ophilayo kodwa ngifisa ukuthi sisebenzise umuntu ongasekho idlozi lakho ukuthi ukwazi ukuthi kuphile wena ophilayo ngiqonda ukuthi 0834068658 sesiphelile nalesikhathi ukuthi thatha lento uthatha into ongayazi ukuthi uthathani kodwa yenza sure ukuthi makhonto isiphakamiso noma into oyenzayo uphakamisa phela kodwa bangafa abantu asifuneki isithwalo segazi asifuneki isithwalo seinyoka ukuthi wena kuyothi ijatshulwe ekhaya wena khona inyoka nje lekilala nezingane zakho ilala nomkakho enza sure ukuthi uyaqinisekisa ukuthi mawufika kugobela mubuze ukuthi lento ayifunayo noma lento anginikayo nisebenza kanjani abantu abafika la kaMhlongo bafika bekhala bethi mina nganika into engangaqondanga ukuyinika yona ngathatha into engangazi ukuthi ngiyothatha yona kodwa enza sure mafika kugobela mutshela ukuthi yini oyifunayo lalela noma ngaqala ngenkukhu kodwa isigcino kuyoba umuntu noma ngaqala ngegusha kodwa isigcino siyoba umuntu noma ngaqala ngenkomo kodwa isigcino siyoba umuntu 0834068658 ngikhuluma nawe wena osekhaya uthi wena washatha isigubhu kudokotela kodwa sisebenza ngikhuluma nawe wena othi wathatha isiphakamiso kudokotela kodwa sisebenzi ungasilahli lezo siphakamiso izanazo la kaMhlongo sikwazi ukusesha ukuthi yini inkinga yazo mhlambe singa-eda kancane nje mase kwenzeka lento ekufanele yenzeke lesi sigubhu sohlala naso uhlupheka naso kodwa mhlambe into encane nje inkinga kuwena 0834068658 iza kade danhlupheko uzosifica nje sithe chu silindile bamba wena enye into mase uyasubscribe phela uthi khona ngizokwazi ukuthi makukhona imessage engena noma kukhona ivideo elandela ngoba la kaMhlongo hlezi sifundisa imesana elikhala ibheli nje nqinqinqi kuwena 0834068658 ungazibulali sisekhona bye bye asibonani.